Ye Mongol Sing Tibunga Phatki, Hamren Constituency Pen, Ticket, Pirinon Pusi, Caribbean Autonomous Council, CM Turira Mohang, Atheno, Ruat Turpak Kachuningri. Bokajan SDO Anup Kumar Brahma Pen, MSC Kiliga Puthak, Pirangkia Mai Kipha. Biswanat Karbi Live News Channel Ninkan Isiarta Kijok Difualong Katalan Pon. Pinyar Ningang sama Betalong Pen, Nini Birta Thanmang Pi, Sami Prominati Mupi, non Birtang Tomen Archuponitha. Biswanat Karbi Live News Channel, Pini Aruni Pai Creep Horny, Ninkan Isi Kijok Arani, Difu Town Holalong, Aliran Pen Katalan Pon. Biswanat Karbi Live News Channel lagi kedam tang surini na ingkoresi aruni phai krep hoarni Karbi along pen angtan ha Biswanat alongri balijang along si amhang pathek pono pini aruni phai krep hoarni anke Biswanat Karbi Live News Channel ningkan isiarta nangpling tangno ningkan isiarta kichok arni kachithang ponsi pini di forong supiarlo along kido langkong habe Memorial Town Hall along si aliranon pen talon pono Labang somai long kachopapon alhuya tom kachitong nunaki Dhaneswar Ingti Padmasri Award Surini lain korahini Song Bijit Ingti Kathar Abarim PDCK Chairman Long Singteron KLDB Board Chairman Chandra Singh Group President Karbi Cultural Society Dharam Singteron Director KLDB Stephanie Yam Research Scholar University of Munster Germany Alangnike Australia Sor Lapen Biren Inghi Kdnews Channel Deputy CEO Ben Chengnok Pinaan Manpeng Kido Ketigidingatum Chitongdun Biswanat Karbi Live News Channel just met akemang ponaki Biswanat along riarlo kedo akarbi aradatum kidu kisong kepoy lapen son surya birta kedo an Biswanat along ria karbi lapen Karbi along akarbi aradapan kaiki kapachini pon verjiapan isi birta achotaipu akemang pensi Chandra Singh Rongpi ahin pen Biswanat Karbi Live pu amethanga hem Biswanat along ri balichang jongthung kro arong along Biswanat Karbi Live News Channel amahang patheporno Biswanat Karbi Live News Channel ke damtang aruni phai krep horni amhang pa thepon pen claim bomb wang bomb si pinarnian ke ningkan isiarta nangpling si pini difu arong sopi langkong habe Memorial Town Hall along aliranon pen talon pono manja pen sarlong kitok bi report Karbi Daily News Aruni Bhai Kripli Ani, Ada Por Bhai Kri Sirachiti Mapormolom, Non Kivangji Karbianong Autonomous Council MSC election, Surini na Inkorahini Parmana Puthak, Anup Kumar Brahma, ACS, Bokajan Subdivision Hinpen, Pirangkia Mai Kipapon. ACS Anup Kumar Brahma Pen, Pirangkia Mai Kipapon along Kapachini Ponke, Non Kivangji Karbianong Autonomous Council MSC election ke, Non Ankileji, Nibhai Arwa Chiklu, Inkoreke Tomani, nomination Ding Ponpo, Ada Por Bhai Kri Sipen, Arnitili Por Bhai Ketom Aporan. Leven Jong si Karbianong Autonomous Council MSC election along Chipate Dundelo Kuloti. Nibhai Inkorapli Arnisi, nomination ke Jogdunalo, Chendam Long Chodiem Mate, Chividju Long Chi, Leven, Wosik Nibhai Narkebani, Pining, Surini Inkorahini, MSC Kiliga Parman, Ada Por Bhai, Troxira Chitima Porpen, Arnitili, Plira Achitima Porper An, Abanki, Wood Jogdunam Poputa, ACS Anup Kumar Brahma Hipen, Pirangkia Mailong Pachini Pon. Karbianong Autonomous Council MSC election hot Kachipade Dunji Abang Pubang Piatuman Sitami. Dokumena bang Choklin Nangji, Kalipulotangte, Kachipade Dunji Atumalumate. Dokumena bang Sitami, Dengpon Take the Poputa, Pachini Pon 2. Puthot Laswalang Bogazan, Lakaparlo constituency of High, Lapen, Surini Rankore Hinianinkana Parman, Woodke Jot. Dunlongji soarlo lapen sopin swatma phai sidami paklang pontu lasonsi socheng thenda constituency along soarlo phai 9091 lapen sopin swa phai 8906 andu kadu kabe pangu peta wood 17997 andu lapen borjan constituency along soarlo phai 21659 andu lapen sopin swa phai 22630 andu Kadu Kawe Pangu Pepen 44,289 Avudu. Sarupachar constituency Soarlo Apai 5,080 Laben Sopin Soapai 5,048 do. Kadu Kawe Pangu Pepen 10,128 Avudu. Bokajan constituency pen Soarlo Apai 17,522 do. Sopin Soapai 18,164 do. Kadu Kawe Pangu Pepen
35,686 an avudu. Deopani constituency along Suarlo apai 11,906 do. Sopin so apai 12,275 do. Kadu kabe pangno petpen 24,181 an avudu. Nili constituency along Suarlo apai 10,486 avudu. Sopin so apai 10,760 an avudu. Kadu kabe pangno petpen 21,246 an avudu. Lepen Duar Bagori constituency along Suarlo apai 8,210 an avudu. Lepen Sopin so apai 8,051 avudu. Kadu kabe pangno petpen 16,261 an avudu pura pachitipon. Lepen Kadu kabe 218 polling station do Laswang Bongpen 210 main polling station lapen 18 polling station ke auxiliary aphansi pathikpon puda pherangkia mailong pachinipon thu. Bangso pherangkia mailong election commissioner atomta chidok nunsi ingsam jin pen pachin. আজি আমাৰ আপোনালোকক ইয়াতে আমন্ত্ৰিত কৰি আনাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে আমাৰ গভৰ্ণৰ নটিফিকেশ্যন ইলেকশ্যন কমিশ্যন অলৰেডি ইয়াতে কাৰ্বি আলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ কাৰণে ইলেকশ্যনৰ টাইম আৰু নমিনেশ্যন আৰু স্ক্ৰুটিনি উইথড্ৰৱাল এইবিলাকৰ গোটেইবোৰ আমাৰ ডেটটো টাইমটো গোটেইবোৰ ধুনীয়াকৈ উল্লেখ কৰি দিছে। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক এই বস্তুটো পাব্লিচিটি কৰাৰ কাৰণে আৰু ভালকৈ ইয়াৰ যিমানবোৰ সাধাৰণ নাগৰিক পাব্লিক সবকে অৱগত কৰাৰ কাৰণে এই বস্তুটোৰ কাৰণে আপোনালোকক ইয়াতে মাতি অনা হৈছে। তো এজ পাৰ যোনটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ মতে আমাৰ হোল ডেটো হ'ব আমাৰ ইলেকশ্যন হ'ব 8/7/2022 তাৰিখত বুধবাৰ দিনাখন আৰু সেই টাইমটো হ'ব 7:30 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা আৰু 4:30 বজালৈকে আবেলিলৈকে। তাৰ পাছত আমাৰ ফাইলিং নমিনেশ্যন কেণ্ডিডেটবিলাকে নমিনেশ্যন দিয়াৰ টাইম দিনটো হ'ব 23/5/2002 আৰু সেই টাইম টেবিলটো হ'ব আপোনাৰ টাইম পিৰিয়ডটো হ'ব 11টা বজাৰ পৰা 11 AM to 3 PM 11টা মৰ্নিঙৰ 11টা বজাৰ পৰা 3 বজালৈকে তেওঁলোকে দিব পাৰিব নমিনেশ্যনটো। সেই নমিনেশ্যনটো তেওঁলোকে অনলি অফিচ আৱাৰ্ছত দিব পাৰিব ডিউৰিং দি টাইম অফ দ্য হলিডে টাইমত। হলিডে মিনছ কোনো ধৰণৰ আমাৰ অফিচিয়েল যদি হলিডে থাকে ছেকেণ্ড ছেটাৰডে ফ'ৰ্থ ছেটাৰডে বা ছানডে সেইখিনি দিনত তেওঁলোকে ফাইলিং কৰিব নোৱাৰিব নমিনেশ্যনছ। আৰু সেই নমিনেশ্যনছ যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি ভাবে মই কণ্টেষ্ট নকৰোঁ ইলেকশ্যনত তেতিয়া তেখেতৰ নমিনেশ্যনৰ ফাইলটো উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব। সেই ডেটটো দিছে 24/5/2022 আৰু সেই বস্তুবিলাককে আমাৰ যিমানবোৰ অথৰাইজ অফিচাৰ আছে 7জন অথৰাইজ অফিচাৰ আছে। যিহেতু আমাৰ 7খন MSC আছে 7খন MSC নামকেইটা হ'ল 17 শোচন ডেণ্টা আৰু 21 বৰজাৰ আৰু 22 সৰুপথাৰ আৰু 23 বকাজান আৰু 24 দেওপানী আৰু 25 নিলি আৰু 26 দুৱাৰ বাগৰি। আমাৰ 7জন অথৰাইজ অফিচাৰ দিয়া হৈছে। এই 7জন অথৰাইজ অফিচাৰ লগতে ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ তেওঁলোকে আমাৰ কেণ্ডিডেটছবোৰৰ যিমানবোৰ নমিনেশ্যনছ পেপাৰ ছাবমিট কৰিব সেইবিলাক স্ক্ৰুটিনি কৰিব, ডকুমেণ্টছবিলাক ভেৰিফাইড কৰিব। Hanjang lang sopen Trisonik thi Jameson Teron lapen camera person Mongweteron report Kdnews. Hamren constituency aratum ia Mongol sing timung aphana putha non banghu kiliga hotke nangnilu pusi Hamren aratum chepaklang pon. Hamren constituency arlo kiong dung aratum ki Karbi Anglong Autonomous Council IM mate non kitobom Hamren local MSC Mongol sing timung aphan ki aning dokte pino. Athege ia Mongol sing timung Hamren constituency pen ia mande dapita Hamren aradapan kachilang kavidet mate kajidam kavideta joksi hadak aradatum ke ia Mongol sing timung aphan ke nona bangke aning dokte pinno. Lasi pining MSC bangfu kiliga hot mate non kebangji MSC ang hoy kiliga hot ke Mongol sing timung aphan ke nitum nangnelo pusi Hamren constituency arat mate Hamren BJP claim bang photum pen patovia jo por phai ke bapor molom dongka mokam Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Mohanga Hemalong Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Mohanga Thino ki ongdung aradatum ki nitum Hamren constituency arada phan ki ia Mongol sing timung ke nangnelo leben Mongol sing timung aphan ki Hamren constituency pen ke MSC kilik ticket bidino Hamren constituency aradatum
Karbi Anglong Autonomous Council CM Athino Kachuringri Patupon. Tangti non Hamren constituency Aradatum ia Mongol Sing Timungapan Nang Nilupu. Karbi Anglong Autonomous Council CM Tulira Monghangathino Kaning Jelam Thele Langpon Sinang. Mosing mana kira-kira lo bu? Mosing mana kira lama? Nih kira-kira lu. Jogja lo bu? Chisong Timong Lapen, Homson Be Report, Kdnews.